بسم الله الرحمن الرحیم. بنداد پا اللہ نامہ کیا سک باز مہربان و زبر رحم کنو کی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اے مؤمنان پیش مکہ پچا اللہ و یہ رسول و بطرس اچا اللہ. ای صورت اولی آیت تہا اللہ تعالی مسلمانا ہمیں سوجہ دیا گائیں کہ چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچ گفتار و کردار تہا پیش مکہ پہ بلکہ پہک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہبند بزیرت ہنچو کے فرمانت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. پشما واجہ زندگی تہا جوانے رہ بندے ہست گیشتر ہما مردمان واسطہ کہ آگو اللہ ڈک دیے گے امیدوارنت او روز آخرت ہے. ہمیشہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما سائیں مردمانی حبر رد کتنت کہ آ واجہ لوگیانی گورا اتکنت او واجہ عبادت بابتا جستش کت گوڑ آیا گوشت کہ واجہ ای پیم عبادت کتگ آیا ای کم لے کے تنت یعنی کم سمجھتا گوڑے یکی اگوشت کہ من شپا پبون عبادت کنا او ہچ نہ وپسا آدگر اگوشت کہ من دائما روچک دارا او ہچ دب پچ نبا سیمی اگوشت کہ من ہجبر سیر نکنا رندہ واجہ اشانی حبر سر بیت واجہ لوٹ آئیں تھا او گوشتے شما ای وڑنگ اب جتک پدہ در رائیں تھے کہ واللہ من اللہ سوگن دیں من چا شما درستا چا اللہ تور سوکترا بلے من روچک ہوں دارا او دپچ ہوں با او عبادت ہوں کنا او اپسا ہوں او سیر ہم کو تک جوان گوش بدارے شر گوش بدارے فمن رغب عن سنتی فلیس منی نی ہر کسا کہ چمنی رہ بندہ دیم تاب داد گڑ آچا منا نہیں حقیقتا اس سائیں مردمانی نیت صافا او ظاہرہ آیا گندگی حبر ہوں نکو بلے چونکہ عبادت ای رہبند چا رسول رہبند ڈننا پمشا رد کنگ بیت نی چدا زانگ بیت کہ آ مردم کیا یہ عبادت رہبند گوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوما رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہبند یک مبی آ بدعتی تو یہ کنوک ستر صاف دل بی او آ ستر پہریزگاری دعوی بکام. یک حدیث تہا پاکی پیغمبر در رائیں کہ ہر کس ہنچیں کار بکاں کہ ای بابتا میں حکم نیستیں ابے نہیں. ای آیت تہا ہما مقلدین واسطہ ہوں سکیں وعیدی و بیم میں ہست کہ آگوشنت امامی تقلید شخصی صورتا واجبیں پتہ ای مقلدین ہما جاگہاں کہ آیانی امامانی گفتار و کردار سنت خلاف بی حمودہ ہوں تی امام قولا یل نکنا و چھ سنتا سرگوزم. اور مفتی رشید احمد لدھیانوی نبشتہ کند کے توسیع مجال کی خاطر اہل بدعت فقہ حنفی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور ارخائے عنان کے لیے ہم بھی یہ طرز قبول کر لیتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہے. حقیقتہ بدعتیانی گمراہی سبب ہمیں کوریں تقلیدیں اور چا قرآن و حدیثہ دیریں اور بزرگانی دروگیں قصہانی سرا یقین کنگیں چا قرآن و حدیث دلیل زیرگ نہ بدعتی و نہ بدعتیاں نکاریں بلے چوکہ ای لوٹ امامانی تقلید کرنے کے حبر مردمانی دلان ننداری نگیں اوشیہ واسطہ مردمہ چا قرآن و حدیث بدگمان کنگ لوٹند پمشا ای ہمیں رہ بندگی چین کو تک ہمیں پیما کنز الدقائق واجہ نبشتہ کند کہ فیحل الافتاء بقول الامام بل یجب وان لم نعلم من این قال بزن جائزیں فتوہ دیا کہ امام قول سرا بلکہ واجب ہیں تو امام مزان کہ یہ چکو جائی فتوہ داتگ بزن ای علمی نہیں کہ یہ دلیل بھی ہمیں وڑا محمود الحسن دیوبندی گشیف الحاصل ان مسألة الخيار من مهمات المسائل وخالف أبو حنيفة الجمهور وكثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين صنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسألة ورجح شاه ولي الله المحدث الدهلوي
في رسائل مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوص، وكذلك قال شيخنا يترجح مذهبه، وقال الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة، ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله أعلم. خلاصة همشنت أي مسألة कि आया वतमा वता सौदा जनू का तवाहदी के दीरा नबंद सौदा पुरुष की गिचीनी हस्त या नीस्त सहीतरे इमाम शाफी मजहबिंत के आए गिचीनी हस्त और गिश्तरे हदीस हम ही ने मगाया दीमा गुशित के मैं शेख और उस्तादा हूँ इमाम शाफी मजहब गिचीन कुतग और गुश्तगी के हक़ व इंसाफ हमेशंत इमाम शाफी ये मसले तहा बर हक़ बल चूँकि मैं मुक़ल्लिद हैं मैं सरा में इमाम अबू हनीफा तकलीद वाजिब है इदा वत मन नगाइंत कि मैं मजहब ये मसले तहा रदें गलत हैं बल पदा हूँ अय्या यलदिये के वास्ता तैयार नहा आमादा नहांत कि मुक़ल्लिद वास्ता इमाम तकलीद फ़र्ज़ हैं तुरिया हक़ के सरा मबी हकीकत तकलीद ए रंग मजने गुमराही बल्कि मर्दुमा पर कुफ्रा सरकंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने बेशतकंद अशहदु लिल्लाहि बिल्लाहि अन्नहु कफर बिल्लाहि अन युअतक़द फी रजुल मिन अल उम्मति मिमन युख्ति व युसीब अन अल्लाह कतब अलैहि इत्तिबाअहु हतमन व अन अल वाजिब अलैहि हुवा अल्लज़ी युजिबुहु हाज़ा अर्रजुल अलैहि देमतरा गुशित के फलौ इन हदीसन सह्ह وشهد بصحته المحدثون وعمل به طوائف فظهر فيه الأمر ثم لم يعمل به هو لأن متبوعه لم يقل به فهذا هو الضلال البعيد بزمان گواهی دیا گو اللہ سوگندہ کہ ای گو اللہ کفر کے ایک ہنچی مردمی بابتا کہ چا ایر ردی ہوں بیت ای عقیدہ دارگا بھی بیت کہ اللہ ہر حالا منی سرا ایر اندگیری فرض کو تک و منی سرا ہما واجبینت کہ ہما یہ پمن واجب بکند देम इबारत माना हमशिंत कि अगर एक हदीस सही बीत और मुहद्दिसीना ये सही बिये के सरा गवाही दात और लहतीना ये सरा अमल हो कोत और प माना हूँ सय्यत पदा हूँ ये सरा अमल न का पमशा कि अय्या इमामा ए अड़ न अय्या इमाम ए अड़ न गुश्तक गुड़ा बिजानत के पदेलें और दीरी गुमराही हमशी जिंदे बेशक अल्लाह ज़बरी अशकनू को जानू की या أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے مؤمنا برز مکنت ہوتی آوازا پیغمبر آواز سرا ہوتی آوازا چو برز مکنت پیغمبر توار پر دیے گا کہ شما واتما واتا یک دیگر توار پیڑ دیے گا وتی آواز برز کنیت چو مبید کہ شما عمل برباد ببند اور شمارا صد مبی چه ہمیں آیتا لحت علماء ہمیں استدلال زورتا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم بیران بیگا پد رند ای مبارکی حدیثانی وانگے وحدہ ہوں بائدند کے مردم آواز جہل بی سلیمان بن حرب گشید کہ حماد بن زید رحمہ اللہ ہمیں آیت بابتا فرمان کت منی نزدیکا حدیثانی وانگے وحدہ آواز برزکنک بزن واجہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگیہ ای دیما آواز برزکنگے وڑائند و ہمشی تہا ہستیں کہ حماد بن زید ای پیمی مردمہ حدیث درس نداد کہ آنے ہوتی آواز درس وحدہ برز کت اللہ اکبر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم बेशक मर्दुम के जहल कनत होती आवाज़ा अल्लाह व रसूल देमा हमशंत के अल्लाह चक्का से तगंत आनी दिल पहरीजगारी वास्ता ईशान वास्ता बख्शिश और मजने मुजहस्त إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
बेशक हमा के तरह तवार पर दियंत च दीवारानी पुश्ता आनी गीश्तरी नासरपदम। ई आयत बनु तमीम कबीले लहते आराबियो ग्याबानियानी मर्दुमानी बाबता नाजिल बित के आन यकरूचे चवाजे हुजरा डन वाजह तवार पिरदात के या मुहम्मद दा वाजह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डन नदरत। अल्लाह हमशानी बाबता फरमान कुत के ईशानी गीश्तरीन बेअक्लंत के वाजे पेमी शख्सियता ई पेमा च दीवारानी पुश्ता तवार पिरदियंत जाहिरत के आकले मर्दुम कदर शनास बित और अदब व एहतराम राह व रहबंदा जात पमशा आ चुशें कार कुत नकंत। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ओ अगा आया सबर बुकते ता हमा वहदा के तो दरत को शुते आयनी गोरा गुड़ा ए पा आया बाज जवानत बिजा आगा बी कुकर कनगो तवार पेर दिया अगा हंचो सबरश बुकते ताकि मोहम्मद वत डन दरत के दरत गुड़ा ए पा आया वश्तरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अल्लाह मजने बख्शू को मेहरबानी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين। اے مؤمنا اگا بیارت شمع گورا فاسقین گناہگار مردم کجام پہ میں حبرے گڑ آئیے راستیا در بگے جائے چو مبید کے شما تکلیف بدیت کجام یا قوم یا پنادانیو پدوتی کتگین سرا پشومان ببے۔ گیشتر مفسرین ہمیں نے مگایند کہ ای آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ بابتا نازل بیت کہ واجہ دین داد بن المستلق صدقہ و خیراتانی آرگا آ واجہ گورا ات کو گشتے کہ آیاں گشتک کے ما زکاة ندیئیں و حقیقتا آ اودا نشتگا کڑا واجہ ای مردمانی سرا لشکر کنگ لوٹت رندہ ای حبر پدر بیت ظاہر بیت کہ آ و نشتگ بلے ای روایت ضعیف ہیں و ثبوت نداری بلے چا ای آیتا علماء لہت فائدہ و اصول زرتگ۔ اولی ہمیشند کہ آ مردم کے فاسقی و گنہگاری نہیں دیندار و اللہ تر سے ای حبران اگر بے تحقیق بزیر جائزیں و آ مردم کے دیندار نہیں ای حبر بے تحقیق زیرک جائز نہیں بل تحقیق کنگ وشترو فائدہ منتریں واللہ اعلم۔ دومی چا ہمیں آیتا محدثین عادل مردمانی خبر واحد قبول کتگ۔ سیمی امام ابن القیم گوشی کہ اللہ پاکا پہک مطلق فاسقیں اور گناہگار مردمانی خبر رد کرنے کے حکم ندا تگ بلکہ ایہ راست کرنے کے حکم دا تگ پمشا زانگ بیت کہ فاسقیں و گنہگار مردم حبر ہنچو رد کنگ نبی بلکہ اگاں لاہتے ہنچی وسیلہ و دلیل چا ڈننا رست کہ یہ حبرہ راست کنند گڑ آئی حبر زیرک بی پرچہ کہ ای وڑے مردم بازند کیا فاسق و گنہگارند بلے حبر راستیں کنند و آئینی فاسقی و گنہگاری چدگ جاگہی نہ کہ دروگ بندگائند یعنی آہنی خرابی دیگی چیز نہیں توکائیں نہ کہ دروگ بندگائیں بلکہ دروگ نہ بندگائیں فشنی گاپ راست کنک بی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔
زبر بزانت که شما درمیان الله رسول انت نباید شما یہ شرف و عزت بدیه و یہ گفتار و رفتارا و تی رهبند جوڑ بکنے. اگا آشما حبرانی سرا بی بازیں کارانی تہا گوڑا شما مشکل تہا کپے بزا اگا رسول شما رهبندن بزیری اے شمارا تاوان بار کنت نقصان بار کنت و اے وڑا دین نظام و لوٹ پحک گار بیت و زمین تہا فساد جوڑ بھی و شما مشکل تہا کپے. یعنی ای آیت تہا ہما مردمان واسطہ بھی مترسینہ گھست کیا حدیثا و تی مذہبانی رندہ کنے کے کوشش کنت بدلا اشیاء کے وط حدیثانی رندگیریہ بکنند. ای رہبند پا مسلمان باز ترسنا کی اللہ مسلمان پشون بکا بلے اللہ شما دلانی تہا ایمان دوستی پیدا کت و یہ ڈولدار کت آئی ڈولدار کت شما دلانی تہا و نادوست کت پس شما کفر گناہ و نافرمانی ہمشنت نیک بخت. فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. ای اللہ وتی مہربانی و احسانت و اللہ زبر زانتکار و خیرکاری. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. و اگا مؤمنانی دو ٹولیا وطما وطا جنگ کت گرشما ایدگی مسلمانا آئینی درمیانا صلح بکنے. اگا یک جماعتیا گیشی کت آدگر سرا گر جنگ بکنت گو گیشی کنو کا تا ہما وحدہ کیا بیرہ بکنت و بیت اللہ حکم نیمگا تا ہما وحدہ کیا بیرہ بکن تو بیت اللہ حکم نیمگا. بزر شما آدگر مسلمان ہمیں مظلوم ہمراہی بے داں ازیادتی کنو کی ٹولیا پحک لاچار بی بی ازیادتی کنو کی ٹولی پحک لاچار بی بی پا ظلم یل کنگا. افسوس کہ اگا مرچی ای قائدہ سرا مسلمان عمل بکتیں ای گنجیں جنگ و جیڑا درہ گار بتند. ہمیں معنی یک حدیث ہست کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم در رائد کہ وتی ظالمی و مظلومی براتے کمکا بکنے. انسا جست کت کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کمک کنک و سمجھا فہمک بھی بلے ظالم کمک کنک چونے. واجہ فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کمک کنک ہمشنت کہ آئیہ چا ظلمہ بدار آئیہ چا ظلمہ بدار. اگر آئیہ بیرہ کت توبہ کت کڑ آئینی درمیانہ صلح بکنے پا عدل و انصاف بکنت کہ اللہ دوست دارید انصاف کنو کم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بشك مؤمن وطما وطا براتا نيوتي براتا ني درمیان صلح بكنه و بطرس سچ الله دان کے شمسرا رحم کنک بی. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مؤمنا هیچ قوم آدھگے قوم کلاگا وزیریت اور یہ چیز بیا گائیں ہنی بھی بیا گائیں. اے مؤمنا هیچ قوم آدھگے قوم کلاگ مزیریت بیتکنت کے کلاگ زورتگیں چیشان شتر بھی جوانتر ببند مردم مسکرہ و مزاق ہما مردم سرا کنند کہ ایا کد وطا حساب نکنند. مردم مسکرہ و مزاق ہما مردم سرا کنند کہ ایا کد وطا حساب نکنا بلکہ ایا کم شرب تر او کم تر زانند او ای تکبری ہنچو کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت الکبر بطر الحق و غمط الناس بزا تکبر نامنت حق پشتا دور دیگ و مردمانی کم شان و کم تر زانگی و آ مردم کیا ایسرا مسکرہ و مزاق بیا گائیں بیتکنت کے عمل و ایمان تہا ای جاگہ شان چا مسکرہ کنو کا گیشتر بھی بیت پامیشہ ہیچ مسلمانا زیب ندنت کہ آدھگے مسلمانی برات سرا مسکرہ و مزاق بکا اللہ گورا ای بلاہی جرمی چشیا پہریز کا نگلوٹی. اللہ ہمارا بے بچہ رہنی ایوڑے فضول چیزا چھے کہ وہ مردمہ حقیر بسمجھ کے یہ مزاقہ بوڑائنے مزاقہ بکنے کلاگ بزیریں و آخر اللہ کر رہا ای شان مزنے و میں کار تباہ و گرک کا. دیما اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی اونا جنین جنینہ کلاگ بزیرنت بیتکنت کے آچا ایشان جوانتر ببند و وطمہ وطا شگان جنکائی مکنت و نا یک دگرہ خرابین لقب بدیت بزن ہیچ مردمہ چوشین نام پر مبندت کہ نوش بی باس سلے نامے فاسقی گنہگاری رند چا ایمان آرگا. اللہ ہمارا بچہ رہنیت اسی تفسیر دوڑا بیان بتگند یکی ہمشند کہ مسلمان بیگا چا رند شمارا ای زیب ندند کہ یک دگرہ بدی نام ببندت ہمیں وڑا کہ جاہلیت زمانہ کا شمیں عادت بتا و دومی ای وڑائیں ہما مردم کیا پیسرا بدی مردم بتگند اور ردیں کارش کتگ اور توبہ اش کتگ نی ای باس سلی چیزی کہ شما اشانی ہما پیسرگیں ردیں کار پدانی سرا نام پر ببندے بزا آیا فاسق و زانی یا شرابی یا گلوکار یا دیگه ہنچے چیز بگوشت ای چیزا چے منعی ہستے ایا توبہ کتا ایا بلے ہوتی حال سرا و ہر کس کے بیرہ مکند گوڑ ہمیشن ظالم. یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے مؤمنہ وتدیر بدارت چا بازیں گمانا بے شک لحت گمان گناہنت حدیث تحاکیت واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث کہ چا گمانا وتدیر بدارت چا کہ گمان حبرانی مسترین روگیں گمان حبرانی مسترین روگیں. امام قرطبی گوشید گیشتر علماء ہمیں نے مگائند کہ ہما مردم کہ یہ ظاہر خیر سرائیں بزن ظاہر شر مردمی ای وڑی مردم سرا بدیں گمان کرنگ جائز نہیں او آ مردم کہ یہ ظاہر سل لیں بزن یہ بدی ڈننا آیند ای وڑی نے سرا بدیں گمان جائز ہیں. او یک دگرے ایبان درگیج کی کوشش مکنے جاسوسی کنگ بدیں گمان کنگ ثمرہ ہیں پمیشہ اللہ اول
च बदेन गुमाना मना कोत ताकि जासूसी करने के दरवाज़ा पक बंद भी अगर तो गुमान शुरू को मतलब तो जासूसी हूँ कने चेरी चीज़ें पट्टलू उठा कनगा तजस्सुस गुशा आयत माना हमेशा के ज़ाहिरी चीज़ा बिजीर है और मुसलमानानी चेरी आयबानी दरगे जगह कोशिशा मकने और ना यक दिगरे गीबता बिकने हदीस तहाकेत के वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुस्त कनक बीत के गीबत चिया गुशा वाजह दर्राइंत के यक के वती ब्राता पा हमारा बंदा याद बिका क्या नवश बीबी जुस्त कनु का गोश्त के अगा आ चीज के मने गुशा अयतहा बीबी वाजह दर्राइंत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीबत वो हमेशा जिंदे वो आ चीज अगा अयतहा म भी गुड़बिजा तो अय सरा तोहमत जा तो मलामत को आया दूसदार चशमा हेच यक्के इशिया के होती मुर्तगिम ब्राते गोश्ता बुआ बिजा होती मुसलमानी ब्राते गीबत कनग होती मुर्दारे ब्राते गोश्त वर्गे यक वड़ाइंद यानी बिजा होती मुसलमानी ब्राते गीबत कनग होती मुर्दारे ब्राते गोश्त वर्ग यक वड़ाइंद मुराद हमें ने मगर दिलगोश कनगी कि गीबत कनक सक्की सेल्ली चीज़ी ओ मजने जुर्मे निशुमा इशे दोस्त नदारे ओ बुतरस से अल्लाह बेशक अल्लाह सक बास तोबा कबूल कनो को मजने मेहरबाने बेशक या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसाना बेशक माँ शुमारा जोड़ कुतक च एक मर्दीन और एक जनीन या मुराद आदम और हवा अलैहिस्सलाम अंत ओ माँ शुमारा ज़ात ज़ात और कबीला कबीला जोड़ कुतक ताकि शुमा वतमा वता यक दिगरा जह ब्यारे पज्जह ब्यारे शाब गुशंत मजने और टूही कबीले बलाही कबीले हाँ ओच इशिया कस्तरीना कबीला गुशंत शाब मस्तरीने पदा अय्यच कस्तरीन कबीला गुशक भी पदा च अय्य कस्तरीना इमारा गुशंत पदा च अय्य कस्तरीना बतन गुशंत और पदा च अय्य कस्तरीना अल्फखद गुशंत च अय्य कस्तरीना फसीला गुशंत च अय्य कस्तरीना अशीरा गुशंत यानी मस्तर शाब कबीला इमारा बतन अल्फखद फसीला अशीरा ये हमें तरीक़ा है कि मस्तर कबीला है पता ये हमें चीज़ दराग मतलब हमेशा के ज़ात हो कबीला नहीं बाहर बाहर कनक हुशका यक दिगरे तारुफ जाने के वास्ताएं बिजा मर्दम यक दिगरा पज्जा बिकना दरस्त बिकना पज्जा बेयारंत इशी लूट यक दिगरे सरा वती मजनी ओ वाजही जाहिर कनक नहीं हंचो के मरचा ई चीज़ बाज गिंदगा खेत इस्लामा ई चीज़ चा बुना गुत का गुदार को तक ओ इशिया जाहिलियत नामेदा तक कि मन फलाना मन वाजहिया शुमे इज्जतदार तरे मर्दम अल्लाह किर्रा शुमे तहे तुरसूक तरे मर्दमे बिजा अल्लाह नज़दीका इज्जत व एहतराम बुनियाद तक़वा व परहेज़गारी हैं ना कि हस्ब व नसबें अगर यह गुलाम अल्लाह इताअत गुजार व फरमा बरदारी बीबी आइए दर्जा अल्लाह ग्वारा च नाफरमाने वाजहा मस्तरिंत बेशक अल्लाह जवान जानों को आगाही ज़ात है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम वइन तुतीअुल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम
ألتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. گوشت جنگلیاں کہ ما ایمان آورتگ بگوش کہ شما ایمان نه آورتگ بلکہ بگوشت کہ ما مسلمان بتگیں تنگا ایمان شما دلانی تہا نپترتگ. لہت مفسران نزدیکا چاہیے عرابیاں بنو اسد و خزیمہ قبیلہ منافق مرادنت کہ آنے ڈکال سالہ پس صدقہ و خیرات حاصل کرنے کے واسطہ یا چا مسلمانانی دستا مرگ و قیدی جوڑ بھی کہ ترسا چا زبانہ و تا مسلمان ظاہر کت و پدل مسلمان نہیں تنت. بلے امام ابن کثیر گوشی چو نہیں بلکہ چا ادا ہما اعرابی جنگلی مرادنت کہ آنوک مسلمان بتگے تنت و تنگی تک آنے اسلام بابتا سرجم علم و ذات نیستا بلے ہنچو مؤمن بیے کے دعوادار بتنت گوڑا اللہ ادب داتنت کہ گو مسلمان بیے گا ہنچو مؤمن بیے کے دعوی کنک وشی چیزی نہیں بلکہ ای جاگا مردم کم کم اثر بھی یعنی مسلمان اچھے مؤمن بیے کے واسطہ مردم کم کم اثر بھی زانک لوٹیت کے وحدی کے ای دوئیں لفظ یکیں آئے تو یکیں جاگا بیان ببند گوڑا او دا اشانی معنی یک نبی بلکہ دگے با آ وحدہ گوڑا ایمان معنی اللہ و آخرت سرا و ملائکت و کتابن سرا و پیغمبران سرا و تقدیر سرا پر دل یقین آرگائنت و اسلام معنی آ وحدہ اللہ احکامانی و فرائضان سرا عمل کنگی و اگر یک جاگا اشانی بیان نیتک گوڑا او دا یک دگر معنی دینت ہمیں وڑا ہر مؤمن مسلمان گوشگ بھی و ہر مسلمانہ مؤمن گوشگ نبی پرچہ کے بعض مردم ہست کے ظاہرہ اسلامی احکامانی سر عمل کنا بلے چا مسلمانانی دستا و تی مفادانی پورا کنگے حاطرہ نہ کہ پمشہ کے آیا ای چیزانی سر ایمان و یقین ہست. اگر شما اللہ و یہ رسول فرما برداریہ بکنے گوڑا شما عملانی تہا ہچ کم نکنند بے شک اللہ بے اندازہ بخشوک مزن مہربانے. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بے شک مؤمن ہمانت کہ آیا ایمان آر تک اللہ و یہ رسول سرا پدا شکش نکو تک و جہادش کو تک گواتو مالا اللہ راہا یعنی ہوتی جندے و مالا نگوما اللہ راہا ہمیشنت راست بازیں مردم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بگوش کہ آیا شما اللہ وتی دینداری بابتا حال دیگ لوٹے اللہ و ہمایت کے ذات ہر چی کے آسمانانی تہا ہست و زمین تہا و اللہ ہمک چیزا زبر زانو کنت بزا اگر شما پا دل مسلمانت گوڑا بغیر شما حال دیے گا اللہ وط اشی زانت کیا دلانی رازانی ہوں زانو کن و اگر شما پا دل مسلمان ہے نیت گوڑا شما پا وطی چرپیں زبانا پا خوشکا آمننا گوشگا اللہ کلا گپت نکنے بزا چا ٹہلا گیشتر مردم پا عملہ زور بدند و گیشتر ہمیں وڑائنت کہ بازیں ٹہل ہما مردم کنند کہ عملی میدان تہا نزورند. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. احسان لڈن تیسرا پوتی مسلمان بیے گے بگوش کے ہوتی مسلمان بیے گے احسان منی سرا ملڈ دے بلکہ اللہ احسان شم سرائند شم سرا ایرند کہ آئیے شمارا ایمان سرا آورتا اگر شما راست باز ہے. ہمیں عرابی بزا جنگلیاں گوشت کے
अल्लाह पैगंबर मारा बिचार कि मुसलमान बितगे होते कुमका कनगाएं वो आदगे अरब गूंतो जंगाया गुशाएं होती ईमान आरगे एहसान अल्लाह पैगंबर सरा लड्डे अल्लाह शनि रद्द खुद के होती ईमान आरगे एहसाना पैगंबर सरा मलड्डे इश फ़ायदा शुमा वती व अस्ताएं और ये अल्लाह मेहरबानी के शुमारा इस्लाम कबूल कनेगे तौफीक दात ना के इशुम वती बोधो कमाला إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون बेशक अल्लाह ज़ात शेरेना आसमान व ज़मीन ने वल्लाह ज़बर गिंदू किंत शुमे कारा